clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta a caution rong bol na sang chan chin ilo clear hawang u Synod campus ministry buat sai seminar nei ani March ni somni pakha zirtop ni somhadar soma tangkhan Synod campus ministry buat sain clay role thalai te zo na har sana chungchang seminar chu JM Lloyd Ho Synod office nei ani Seminar hi Reverend H.L. Thiang Lima Director in Hruaina, Reverend Dr. Rosiam Lena Tolsong Executive Secretary in Church Synod Campus Ministry in keynote addresses soi. Chamadar som le chan ve changa chonudar thum le chan ve thleng paper pakwa mithiam sang te ziak zir howani a chung paper te chu social media le thalai te artificial intelligence le thalai te life skills mental health sex le gender thalai te le nu le pa te in kar chung ko in lai chin na chung ko din ko shan lut na le thalai te shia tur dan kul pui ti te ani chonu dar thum le chan ve tanga tlai dar nga thleng in soi ho na nei zui ngal ani seminar a hian pole department sang central YMS central KTP central ko shan meithia FGNCC social welfare MSEX UESI MSEU le next gen atangin mi panga thek baka campus ministry committee campus ministries resource person le mi mal som big te an telani Synod Campus Ministry Committee in Tunlai, Clay Roll Chalai te zo na har sana chungchang hi pathian thu manga chan chuli na sia. Sumi thu kal zela chuan paper ziak turin mithiam thlan bik pakwa soma seminar hi buat sai anita ani. Seminar paper hi Synod Campus Ministry chuan abuat I chuak turin ma la zui ngal bok. 24th batch short course missionary training graduation come farewell man ani. March ni somni pakhat zirtop ni chonudar ni khan missionary training college chapel mission veng thanga 24th batch short course missionary training graduation come farewell program man ani program hi Reverend Dr. Silaram Chana MTC principal in kai shwain in lom na lein mel shiati na huna manga Reverend H. Wanel Shiata, Dean of Training in Training Reporter PA, Reverend Dr. Rosiam Lena Tolsong, Executive Secretary in Church Mission in Certificate Semin Tutsa Soy, Upa R.K. Ramherliana, Assistant Professor in Intlana Tusoya, Ms. V.L. Tan Puizong to Assistant Professor in Intlana Tilpek, Ahlan Bok. Nula Zoram Tanin Henry Patian Fagna Langai Tlankania, Reverend Zai Tan Moy Patso, Assistant Professor in Trainee Tetong Trai Sakna Huna Mangbok, Trainee IO in Puich Lalni Tangale MTC Student Body President, Lalnun Tluanga Kolni Ten Tun Soya Ado Piang Tan Tusoyna Hun Hon Ania, Reverend Alfak Oma Chaplain in Melsom the in program Karani. Tun Chuma Hian Trainee mi Pasom Pakadle Mitia Som and Vine mi Somni Pakadania, Field Shanga na Shang, Craft teacher, evangelist, office assistant le health worker na thok mek te anni. FGNCC buat sain chung ka ke chia zir chian na seminar nei ani. March ni somni pani inri ni chomhadar somle chan ve khan pizai ho Synod Conference Center FGNCC buat sain chung ka ke chia zir chian na seminar nei ani a. Seminar a hian bial somni atangin caution I o mi zani somsari pasari an kal the ani. Seminar hi hun hi athenani a choma hun hi Reverend Dr. L.H. Rose FGNCC committee member in Hruaina, Reverend Al Thangpuya Fana FGNCC director in Kalkom te in Lomda in reporter PA, Reverend Dr. Rosiam Lena Tolsong executive secretary in keynote address soi, resource person upala lunsiama khalthangin chung ko ke chia zir chiana paper about sai chu present ani. Chanu hun hi Reverend Albiak chunga patso FGNCC committee member in Hruaina so ho na hun man ani. Seminar hi kumsang ni somni pathum Synod in khom puina lo rel to chung ko ke chia kan punzel lo na na malak rot na bo zui na ni a malak dan tu ruangam duangin research be sakal pui ni a hemizir chian na tan hian questionnaire po chuang thuma kal pui ani bok. MSSU March ni somni pani in rini khan Sunday school GT to training nei puin trainer te tiang hen an chuak khobung biala upa bilal mun lian le upa zion parloma na thial biala upa ke zorem sang le upa isak za zo lian changte lungdai biala upa ke vanal nga ka upa larin omaral te le upa zo manaral te. Social front March ni somni pani le ni somni pathum chung khan tlungvel veng thar caution a ramngo nungcha le tuin hahum hal seminar le awareness campaign nei campaigner te upalal nun tluang le upa pisil chandamate ankal. March ni somni pathum pathiani chanu khan
Chan Mar West Marveng Koshna Reload Awareness Campaign in Reverend Dr. H. L. Nunmoy ATC Akal KTP March ni somni patni le ni somni pathum chung khan KTP champhai veng thar Golden Jubilee man puin pula ruat fel assistant leader le tlangwal rin sang awar te committee member te ankal March ni somni pali thochani zan khan ITI veng chak branch Silver Jubilee honna man puin tolu parin sailo treasurer le upasival som tlo committee member ten kala Synod choir an zaibok Mizoram Christian College March ni somni pali thochani khan International Women's Day Paulin devotion a hunan manga he hun hi MCC gender sensitization selinan kai Hruaina speaker Dr. Rinomiral te chairperson and professor women's studies United Theological College Bangalore in huna mangani Trust March ni somni paru khan psycho clear pasu quarters mun enfelin upa thanglian khuma e le pu cross nun tluanga je te ankal worship March ni somni paruk atang ni somni paria chung khan darlon chimveng ko chana khwang wok training e puin pu sizilian thanga music instructor le pu silal chon zawa mission veng thlang te ankal thok tu thar lak ani March ni somni paruk ni lai ni khan Synod Service Board chuan Synod Noi Department sang contract a thok turin thok tu thar hetiang henan la an na hi April ni sari atangin an zomang Synod Higher Secondary School a English lecturer Vanal Limpui Durtlang Leighton Mizo lecturer Kelal Du Saki Van Bong PC Girls School Lalruat Feliral Te Ramlun North Vilal Rin Pui Veng Hlui Lal Shwai Tlongi Khatla East Le Lal Rin Zwali Ramlun North Office Assistant Atan Dorothy Larim Sangi Am Veng Isaac Lal Moano Matan Shil Tilal Nun Fela Lungle Electric Veng Albert Lal Rin Tluanga Ramlun North Silal Fakomi Durtlang Mel Nga Le Lal Shiat Tiriti Khwatlang Laboratory bearer tan lal chan puya mission veng thlang pion atan Samuel lal chuan oma bethlem veng thlang chokidar tan lal ruat sang kulikon te anne Synod Mission Board rumbol na sang longai thla ila January atanga February sang isomni panga chunga mission field sanga bel tu thar nei dan cho hetiang hiani Arunachal na Assam Mission East Pasari Arunachal na Assam Mission North Paruk Arunachal na Assam Mission West somni paruk Assam Pali Barak area somni pakhat Delhi som thum Home Mission North som pasari Home Mission South som paruk Kachatlang ram pakwa Jharkhand som sari Karbi Anglong somni pakwa Kolkata somriat paruk Nepal somni pasari Odisha som pakwa Patna som nga pakhat Siliguri som thum Tripura zanhi som ruk pakwa Masihi Sangati zaruk som sari pasari Cambodia panga Anvain bel tu thar sangkhat zathum som kwa pakwa an omani Jharkhand Mission Field March ni somni pathum pathian ni khan betu thar som pangan oma koshan pol danga train kang koshan ami pangan ron in pebok Patna Mission Field March ni somni pathum pathian ni khan betu thar som pasaren Nepal Mission Field March ni somni pathum pathian ni khan betu thar pakhat Kolkata Mission Field March ni somni pathum pathian ni khan betu thar parukan Karbi Anglong Mission Field March ni somni pathum pathian ni khan betu thar parukan Kachatlang Ram Mission Field March ni somni pathum khan bel tu thar pasarian Arunachal na Assam Mission Field East March ni somni pali thochan ni khan bel tu thar pakhat Synod Relief Fund pe kani tun nai har sat na sang tok ten he na he te Synod Relief Fund pe kani si fakhwa in kang le dam lo mi pali he na cheng singa samluk hai in kang chung ko pakhat ne na cheng sing ni chinga veng sau ta dam lo mi pani ne na cheng sing khat ve chinga veng thanga dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat zema bo bero le dam lo mi pathum ne na cheng sing khat cheu wan zau khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat mami din thar dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat sakor tui chhuna dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat thingsai khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat le dhol chora khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat pek ani Tuna Chuan Synod Moderator le Executive Secretary Program Longai Thak Chun Zomang Reverend R. Silal Ngak Liana Moderator March ni somni pakwa chang ni somthum chung hian champhai Bethel bial toina kala ni thuma Upper Assam Mission Field hong torin Dibrugarh kalang Reverend V.L. Loy Shan le Senior Executive Secretary
March ni somthum pakhata Finance Managing Committee athuanga April ni khata SEC Subcommittee athuanga ni a Trust Committee athuanga nilia Upper Republic Ocean Mise Retreat aman puyang. Reverend Dr. Kela Lomzwala, Executive Secretary. March ni somthum zan hian Rescue Home Durtlanga huna mangang April ni khata Hospital BC athuanga ni a Women Hostel Committee athuanga ninga North Lungleng Ocean Retreat aman puyang. Reverend Dr. Rosiam Nenato Chong Executive Secretary. April ni a Trust Committee athuanga ninga tangani rokchu in Khotlang Presbytery KTP meet aman puyang. Khati zong kha tuntumatana weekly round up hun kan man the te chu ni e.